Öte çoğun uyken ha bu la? Kança verdiniz? 78 mi verdiniz be? Torpa verir ki eken. Dördüncü torpa olmuş bu onlar. 78 mi kalıyor? Assalamu alaikum hurmatlı YouTube görüşler. Universal Bazarı YouTube kanalımızın kattalıqçıları. Biz bugün 27 noyabr 2021 yıl Жаңынокат mal bazarına geldik. Жаңынокат mal bazarında cumasına 2 жолу bazar болады. 3-cü günü jana ошондой эле 6-cı günü тугандар. Şu 6-cı günü men hiç gelip tartpayt ekendim. Бирок biraz azırak болот экен. Ошондой болсо дагы базар бааларын сиздер менен биргеликте билейин. Сиздер биздин чыгарылышты акырына чейин көрөсүңөр. Бүгүнкү чыгарылышта мына ушул бодо малдарды өзүнчө баарын бир видео кылып чыгарып берем. Саан уйларды, букаларды, эркек ургачы, торпокторду. Анда мына ушул уйдан баштайын. Ассаламу алейкум. Жакшысыздар беке? Бул экөө тең бооз малдар окшойт, а? Бооз малдар. Буга чейин канчаны тууган мына беркиси? Мына канчаны тууган буга чейин? Бирден тууганбы? Муну канча экен ака? 75 миң. Базар сурадыбы? Базар сурадыбы? Багылдыбы? Мына жанындагы сүйлөп атат да шу. Мунасы канча? Булам 75 миң. Булам бооз уй. А дегенде эле бооз уйдан баштадык. Андан кийин мына ушу эне баланы көрөлүчү, эркек торпогу менен. Бул дагы чоң уй экен туугандар. Бунун баасы канча экен ака? Сиздики? Эне бала баасы канча экен? 100 миң деп атат. 100 миң сом. Базар баа бердиби? Эмне келдиңиздер, а? Азыр адам көбөйөбү кичине 6-cı күнү? Мына уйду көрөлүчү гана. Чоң уй экен. Бул кимден, сизденби? Мына баланыкы экен. Көрүп атасызбы? Темир корк. Чоң уй экен, бирок уй сындуу уй экен. Мына эшикти жулуп кетпесе эле болду эми. Каттыраак булкунган болсо жулуп кетет бу. Эркек торпогу менен. Канчанчы торпогу ака бул? 2-ci торпогу. 2-ci торпогу. Уй, өтө келишкен уй экен. Арткы көрүнүштөрүн караңыздар. Жамбаштары дагы өтө кенен. Канча дедиңиз эми уйду? 120 миң. Я Билден эле сал кичинерээк колтура карасаң. Уй жакшы экен, 120 миң. Базар сурады, сураңыз гана. Колун кармаңыз гана, бисмилла. 80 миң сом деген тас жүрбөйүн, өзүм досум болот. Ана. Жакшы сурады. 80 миң. Ha? Көбүрөөк сурады. Ким көбүрөөк сурады? Жердегилер. 80-ден көбүрөөк сурады. Сыр болсо айтыңызчы канча берди? 90-га бербедим. 90-га бербедиңиз ба? Пасга болбойт. Мынакей. Көрдүңүздөр. Дагы уланта береличи. Maydalamadım hozirda 45 ming demadim sizga. 60 ga bo'ladimi deb ketdimman onalarga o'xshab. O'zimizda odamsiz. Böyle beravering yaxshi so'raydi. Yo'q, bizga sotdim. Ama sotdik. Bul bo'z ekan, ha? Bilmayman. Bo'z qisirmi? Qisirmi? Qancha dedi oqsoqol o'zi? Oqsoqol buyoqda qarab aytib qo'ying, ekranda qarab. Uyni qancha dedingiz? Mala uydi. Chiroyli bo'ldi. 120 deb. 120 ming. Torpa urg'ol. Endi bola ekanda? Ekan bo'g'oz. Ekoteng bo'g'oz. Bunaqay. Ya buni süt uy kimniki buni? Uy meniki. Boshingchi qana? Bir ma'lumot beringchi qana. Meni tortpay. Meni tortpay. To'xtang chiqanda. Ha. Bul torpa
Qanchанчы торпақ екен бұның? Екінші баласы. Екінші баласы. Сүтті қандай береді aka? Süt 8 litr. 8 litr. Uyдың айыбы не? Uyun ayığı çöp жеп қой, çöp қымбаттығын білмейді. Çöптік қымбаттығын біліп атайлап жейді. Жоқ, қымбаттығын білмей жеп қояды. Жеп қояды. Уй қанша дедіңіз ем uyды? Қанша дедіңіз ем uyды? 100 000 ile деп қойдық ем. 100 000 еле. Торпақ еркек пе? Баласы ұрғач. Ұрғач жо. Кейінгісі еркек. Тексеріп көрдіңіз бе? Тексерем, жақсырақ бұқа қойшырық. Жақсы. Бауылатқан жерлер. Жоқта бүгін суббота күні азырақ кіреткен мен hiç келбедім еле да. Барынле бір тартат оқшайым аралаштырып, бірле шығарылышылады оқшайым. Tuman taraf кетті. Tuman taraf кетті. Muna uy boz boz ha? Boğaz. Yine öyle boğaz, ekeyim bu. Ha, ekö teң boz bu. Жақсы uy ekan. Sındı uy ekan da. Muna uy kimden ekan akalar? Esi жоқ bu. Raşit'te diyeceğiz türüşü. Bundan da bir yeni bala var ekan tuğanlar. Aka bu uydun bağısı qancha ekan? 100 000 ekan var erkek torpaq menen. Uy bir 3-4 tuğup qoyup ha? Qarnınдағы 4-üstü, дағы boğaz ekan pölüs. 100 000 ekan var. Жақсы. Сұраштı mı? Bir 6-cı gündə gele veriş керек ekan. Sekin bu жердегі базардағы елдағы үйренеді 6-cı күні базар болады екен депчи. Шоның үшін келе береміз бұндан кейін. Мына бұқалар туралы маалымат беруді баштайық анда. Мына бұқаны қараңыздар. Мына бұқалар кімден екен? Есі кім бар мı? Есі жоқ па? Ушуларды қаншадан деп тұр ұқпадыңыздар мı? Ana şuna olsun bir çıkarıp koyayım ana. Bağ tavı. Bol yaptım, kılıç yaptım, ha. Ana bağını qılыңыздарчы қана. Ha, мұны жерде. Бірінші bağ қылып atқан. Ha, есі берік кіші бе? Бұл бұқа қанша жашар еме? 4 жашар ба? 4 yaşar, 130 bulur. 130. Мойнылар өте жоғын екен, ha? Tö gelişken. Yok lan tortu, 1,5 yıl yok. 1,5. O spor 2'de kalır. Qırsa bola olbay bu qanqın. Tuyaqtарын. Qırsa болады, ha? Öte gelişken bu qaqken. Esi qancha dedin bunu? 170 diyor. 170 dedi, ha? Bir çamarаңыздарчы, ушул бука qancha kilogram et beredi? Göz çama. 350 teveste versek. 350'den жоғары береді, ha? Точно, ya? Точно. Ya mına buqalar qanchadan болады? Mınаны bilbedingizler mi? Şu 60'dan. 60'dan vermeydi, ha? Veriyor. 65'ten olsa verse gerek, ha? Verse gerek almış. Жақсы. Başka bir orada etti benim için. Artık görünüşlerin göreliçe mi? Bazar başlamışlar da soğudan almışlar bakalım. Hem suradım ben. 150'den başına bitiyor mu? Bitiyor degen, gel surayı verin onda. Mına buqa kimden eken? Qara buqa. Jaşı qancha yaşar, 2 yaşar mı? Yok, 2 yaşar olmasın. Qancha eken bunun bağısı? 100 000. Suraştı mı? Suraylık, ha? Bakın suraylık. Tüzük eleken bazarımın ушул жакта кызып атат. Мына буканы көрөлү чыгана. Мына беркиси ангус окшойт. Anguslar çıkarayım aşılar. Ha, şu anguslar gelip dur. Bir yaşar bular, ha? Bir yaşar be. Bu bala Egasi болады да, номерин сүйлөсөң. bu bala tartıldı уже, tartıldı, büttü. Bu buka turalı
Маалымат береличи кана. Маалымат бер, Акира. 250 milyon. Eko. Eko ha? Bak işte 100 milyon mu yaptı? Kamı bak ha. Maaşı olan hem korktu. Muna qosh qalsa ötö kelishgan ekan. Eko 125'ten suradınız bak ha? Bazar surayelekmi? Qanchaga surashdi? Boş ballar. Ha, bavul tava. 192 bin dolar. 192 ming bo'ldi ja. Dedingiz 200 ekan ha? 200 ekan. 100 dan bo'lsa berib Ular qancha bo'ldi kelganda sizga? Bir yaşar oldu. Kelganda qancha bo'ldi? Yenge 3 ay. 3 ay bo'ldi ha? Toza anguslar ekan meniki. Angustagı möreyti ekan ha deymi? Bu yomon jo'sh bo'ldi da. Un chiqib yuraveradi-ku. Sizlar suradingizlarmi? Qarmangizlar qo'lini ham, yaxshi narsalar kiribdir. Nasıl жерде дагы өтө? Qana qaysini bozori qiz o'tat akalar ko'raylik bir. Buna buqava. Yo'q, yo'q. Yaxshi ekan. Jirasmi? Ata tarjima yuraman, men bu bo'latdan aytdicha. Mol. 6 ta buqa. 6 ha? Bular qancha yasharlar bular? 81,5 yashar bordi. 1,5 yasharlar. Buna 2 5 6 ha? 6 ekan ha? 6 ekan. Oşonda üçlüğüne kaçdan geldi? 280 ming berib o'tadi, qanchadan kelgan tushunmayda qoldim kam. Matematikani o'tdi, koridorda o'tganimiz zaman. Eğer 300 bergen olsa 50'den gerekken de. Berib beraman. Bitireme. Ançam dişli bitiredin bitir. Berdi aytma. Ben bunda bu kadar sal aklım jetmey kalat da. Torpaqqa. Bir saatda 1,5 yashar men taqdim. Oyoq taqdim. Past tortdim past. Bular ichine meni Alarman bir yak mı? Alarman bir yak. Oldu. Bazar soda surang dağı kekşine. Beredi eken. Bazarın en kızıp atkan jeri, bazarın en kızıp atkan jeri uşer eken. Koy berin. Afın. İkita presegende özü bir yak gördün. 280 minge muna şul. 6 buka. 40 mingdin tegereginde geliptir da bir başkaça. Bazarı kızı da nerede? Nasıl жерде жаш торпоктор бар екен туғандар. Еркек торпоктор бар екен. Шуларды сурап билейинчи гана. Тақсырым торпоктор сизден бе? Yok bizden var. Қанчадан деп турушулар? Ушулар бабыл табы. Экөө. Гана өтө эле жашыл жака. Торпок канча экен? 30 миң кем бар. Еркек торпок. Мына шу торпоктор бабыл табы, а? Бардыгы. Ozu açı bola. Oşu. Ne desek o? Qanchaga berip aytasыздар торпоктор? Мыналарды. Bunun 34 bin gibi. 34 ming berdiңиз же бербедиңизби? Азыр бир эле ушу бабылдар же бардыгы? Калгандары канча миңден? Satıldı mı azı onu? Yok satıldı. O ketiyap. Kança mingden kалгандары? 35 mingden ha? Başka ne? Universal bazarı. Hop. Mına urgaçı eкен. Universal bazarı. Taksır mına urgaç torpok kança eken? 22. Kançaga suradı bazar? 16 mingge suraptır. Urgaç torpokтордун эси жок экен. Мыналарды сурайлычы ана. Bazar kızıp kaldı ha? Özünü kança kıldı erkeği? Buna berkisi urgaçı eken ha? Kança eken aka şun? 20 ming. 20 ming. Öyle can başları hem başkaça eken? Yeti var eken şey. Ha yeti var eken. Nark erkeği içe? Erkeği kança eken? 28 ming. Zergip mal tamaşagan çıktınız mı? Neresi? Tamaşa algan çıktınız mı zergip? He. Жақсы кішілер қызып қалды. О, аңгус бауылды. 192 мingге екі. Bir köraylık. Bir ayламчыңыз ғана. Урғаш тұрпақтар қанша екен? Урғаш тұрпақтар. 25 мing сомнан екен бар екен.
Muna kunajındarçı aka? Satıldı. Qancha mingdan ketdi? 65 ga. 265 ga. Ошондо 32.500 болуп калабы? 32.500. Эти бар экен. Мунунун, а? Муну бир аз арыгыраак. 32.500 мына ушундай кунажындарды алсаңыздар, же болбосо сатсаңыздар болот экен. Универсал базары? Мына ушул. Qancha aytsang? Qancha aytmaysan? Qaysi baa boldu? Mынабы? Qanchaga chiqdi? Өзүбү, а? Жакшы баа бериптир. 40. Өзү жалгыз. 41 миңге. Өтө жакшы нерсе экен. Мына ала кунажың канча экен, ака? Ала кунажың канча экен? 40 миң сурашты бербедиңиз. Ушундай да тартыш керек экен өзү. 50 миң кем бар. Сиздикиче? 40 миң сом кем бар. Жакшы. Булардын телефон номерлерин, эсин телефон номерин калтырайын десең, сатылып кетет да туугандар. Жалко болот да. Сураштындан кирасы чыкпайт. Мына канча болду экен? Endi so'rashyapti. 50? Endi so'rashyapti. Сураңыз гана, ким сурап атат? Qancha qilishdi? Qancha qilishdi? 35 ga bermayapman. Men 40 kammi bor deyapman. Өтө жакшы айтыпсыз. Жакшы айтыпсыз. Болду. Жакшы сатып аласыз. Мына улам баа болду. Кайсы бири баа болду? Мынабы? Экөө канчага чыкты? 72 ге чыкты. Жакшы баа бериптир. Мына эти бар экен кичине. Мынасы бир аз арыгыраак экен. Колун кармады мынеке. 72 болгон болсо 36 миңден болуп калабы? 36 миңден чыгып тур. Мынаны алдыңарбы? Саттыңарбы же? Кимден экен мына? Эмне качасыңар? Алдыңар саттыңарбы? Сатылат. Канчага бербедиңер? Эти бар экен. 55 ге? 45. Эти бар экен, а? Жакшы баа берип тур го. 100 килограмм эт береби? Одан жогору берип, а? Мына кунажындар көрөлүчү гана. Булар канчадан экен ака сизге? 41 миңден сурап атат экен. Ама алыгы багылган кунажындар экен буларчы. Бу ушундай да келишим керек экен, а? Кеңири тартып, айланып, бардыгын көрсөтүп силерге чыкканга. Келем мен 6-күндөрү. Көрдүңүздөрбү? Базар кызыйт экен. Мына кунажынды канча дедиңиз, аксакал? Канча дедиңиз? 45. 45 миң. Сураштыбы? Боз экен да. Канча сурадыбы? Канчага? 35 жана. Мынанын баасы кызыта турбаса, сурап атасыздарбы? Tomosha qilyapti. Tomosha. Бул да боз экен. Боз. Бешера. Эрте качып алган да. Канча дедиңиз эми? 55 миң кем бар деп турмун. Муналарды чека, бул деле боз эмеспи? Таксыр? Булар дагы боз эмеспи сизге? Кичине туруп, иштери чыгып калыптыр го. Сизденби? Канча экен булардын баасы? 45 deyapti. 45 миңден кем бар. Өтө жакшы. Мына кунажы канча экен сиздики? 40 миң кем бар. Айланып анан кийин мына жака саан малдар жака түшөбүз дагы. Ушул жактан жыйынтыктайбыз туугандар. Бүгүнкү чыгарылыш жакшы эле болду менимче. Жакшы эле болду. Алыгы мал көп малына келип үйрөнүп калдым да. Ака, мына торпактын уйу канча экен? 50 миң. Торпак эркек ургачы? Эркек. Эркек болсо керекпи? Даже күмөнбү? Өтө аз болуптур. Зияштуу эмесмин мен бирок. Мына канча экен ака? 70 миң. Ургач экен торпак, а? Торпак ургач экен. Торпак ургач экен. Анакей. Көрдүңүздөрбү? Мына сары кашкалар канча экен ака? 110 миң. 110 миң сом экен.
110 ming so'm deydi. Mына боз үй бау болды да. Қаншаға беріп айтады ака? 40-қа. Бұны апарсаңыз да туады ұқсайды. Үйге. Үйге жетіп-жетпей туады ұқсайды. 40 мыңға сұрады. Көрдіңіздер ме? Қайсыны тартайын ака? Мынаны ба? Алдыңыз саттыңыз ба? Сатылады. Қанша екен мұның басы? Erkek torpağı mı? Erkek torpağı var. 100 bin som kem var ekan. Yaniga bor. Oho, gelişkenler ekan ha, janna var dediniz go. Eko. Narxısı-chi? Ha. Universal bozori. Ha, eslediniz ha? Жақсы, мына менен 20 минут бойы мен сіздерге көрдіңіздер, қаншалаған жерді аралап шықтым туғандар. Шunun içindегі малдың бардығын тартып шықтым ұқсайды. Еме, жиынтықтадық. Қайсы бау олдат? Мұна қара ба? Қаншаға бермеді? 56 ming. 56 ming. Satasın kursansındı. Barakan. Bana şu falanı ham bir videoga tortib. Oldu. Oradan bir o'zini ko'rsin. Gördünüzler mi? Mına şu men jeyintiqtadıq. Keyingi çağrılışlar için görüşіңізге аман тұрыңыздар.